abarukuruga mu district ya Fort Portal ekire cha bushesha elizoba kandi hona nyekiro bariro muri Kiganda kandi obwa hati baburayo kilomita 10 okuhika ahanshare ya MITYANA hamwe na Kisaza district kandi aba nibatambara no munyamakuru wetu Deo Kyaligonza myenda nyakire Deo mu studio abase kutugambira hati ahibahika kandi nekiro kugenda omisho Deo Wabala muno munyanyaze Serena Nwamanya ite tulya alugendo lwaitu olukutwala Namugongo saha zino nambali tukire tukuja aboda ya MITYANA na Kaisanda abantu 30 babatwalirega mu ambulance omuntu omu agenderega oxygen asatu babatwalire MITYANA dayosiisi niwe tujja kubasanga bamazire kubayijanjaba tulyoke tweyongereyo mu rugendo lwaitu olwa leero nywa ndi wamugisa ntambwire n'abafather babiri abakulembeire ebibinja ebyabantu bona abakuruga Kasese n'abakuruga Fort Portal. Father empako yangarari hati abantu bebatwaire MITYANA kiki ekibaleteire kubatwalira mu ambulance wabare munonga habokumpa omugisho kubasa kushobora ensonga nkeje ekyo kubanza turubasoro rugendo ruringwa abandi barugire Kasese dayosiisi abandi bari mu Fort Portal baito mu dayosiisi ya mu dayosiisi ya Fort Portal baito mu district ya Bundubujjo nabwe ekyo kureba ebiro ebitwatamburaho mu bari mbero 8 abandi bari mbero 6 nabandi no mbero 9 nahabwe ekyo noreba aroho burihe bwinje munonga abantu batambwire baroha so okubakuroha ombere nguhamane baitu gandu gwamara kuhamane abamwe noshanga batakaruhukiremu noreba ntutambara ombwire bwekero twasimbura ekyo kureba twasimbura erizoba shaha 10 atiriyo muri shaha 2 tutwakahumwireho konka Kristo wetu mukama wetu Yesu Kristo natugambira mushabe muri yahebwa mushere muri yazora muyiguze muri iguru abandi babatiro mu ambulance ahabwa buruhubu konka bacino mutuma ogwo kutamburana kakwa batine mutuma ogwo Okuramaga abandi bakwe bashabire bagaromuka webale muno Father Reverend Father iwe kurugaira tutambula itwena hati na saa zino amani n'abantu abasigaire bakugayanka naiwe amani okugaya kurura nti okyalo webale muno wekitinisa amani gano naiwe nogarora mbe turukugaiha abantu norani bahisa muno nobaraba mbazo kanka bajwahire mbe tubakokoisa nibasaba muno esala esapuli misa tubarukulekera kandi ebibyona niho bakwihamani bete chukuru muno niwo moyo mikirire atujuza amani nebisembo byo bingi kandi obutunganirizi bwabakaiso ba Uganda nabo nebukonyeresa game yo mpende ibaseserege habo kwikiriza kwabo ntutungiraho omugisa gwa amani go kokwezabwa no kore ebintu bingi ebyabantu abandi batasobora gukora aho kwa mukama katugamba omurabaga mwino kwikiriza okwamani okwingana nangwa akasigo ka karidali omukikaro kimu gugenda mukindi wewe kinorora webale muno Reverend Father munyanyaze Nwamanya ndoze saro julire ekututwara Namugongo saha zino tuli mu archdiocese ya MITYANA tukuja kufuna okumura ukatoito kishoke turugeo asaha 4 tweyongereyo mu rugendo lwaitu mu maiso tukuja kurura handover ya DPC owa Kaisanda no DPC na kwata obuvunanyizibwa kutwongerayo kutwicha MITYANA archdiocese kankugarura mu studio nsigaire Deo Kyaligonza ne mugenzi wange Kasirye a TV West.